Ingdeng Chris Cap Black Day mate Arnik ik Langmili LP School along kepaman pon. Dipu active reporters abitung pen thengpia klim so ke pon. Atmanirbhar Bharat Sankalp campaign aputhak pherangkya mai kangni Mission 2047 asai dengpo. KarbiAnglongLIVE ada babirtang ton pen arju panikta. Kidam tang surhini rap honing kan dimasa khayatum lumbajong constituency ke parlo langmili arong arat atuma phan bangkret roxia phan apran karmu tekang dera jok kidam tang ni pioneer ke parni langmili Black Day Observation Committee atum chepater pi ponalong Karbilo Charlia Song Langmili branch atum cherap tunsi Karlitang atuma phan kachikimo padupon. Bangso kachikimo ponalong Langmili Black Day Observation Committee amai phupen kaning jepon ki kidamtang surhini raphoning kan dimasa khayatum Langmili araraphan apran nangkarmut pitekang anatuma phan ke ahema soratuma phan KarbiAnglong Autonomous Council pentangka pipajer ponlo bonta ahema rit kepahe nopi mate ahem kahino tuma phana bangke tangka piponangji athe kiduka tum saide chejinso meme lapen kachikimolong verji aphan kachikimo sahem kikim pi nangji lapen halaso hut kisung ke podunvek mate ahem kahingno dunvek atuma phan anta masap sovet tami KarbiAnglong Autonomous Council pen nangrap nangji pusi KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuningri padopon Thomang long lol Sophia aku non tat P2G puai jane tu sem sare pangdak aku non tat long nun lo simpan ni pula ki long nun phai ma kon long beni tu mangke kumitu hoi bang non putai sal long lang stamit long lo pusi nili ke buta dun long nun lo bang ke troxy ni tu long nikan hini vet usut ado nikan pho usut ado la pen hada usut ki thi nai arong pudam protein tu ga pudam nang kok lo di masa pen chikoi not ke berong helo biarong manyak dake bang narke pa kamu sithi lo non sari bom itu boceng honen doktor sar turun rong hang phan chun thol ngala lo je nilitum la ha kicheng penon on stame la pu flek chu print pen si la pu amen tok pen si la pu si chikim bom cha sitame ilitum phan la son ke chikimo hem la pen hala ke chikimo thaya nong e bang nang pia sonte pusi nili ma chun da 2025 arni anika 5 and kan la also Langmili kisung radapan lake mondol tumsi alang itum arong tim kopi pisi kalukson ma kalukson sema kopi si kibir lo ma alang itum sensas te apen lahai lang lam si alang itum paklang pon lo also paklang pon lake also Earo sar lake bagi saterang alang di dobong muhusi nitum rong saro ana panang hang lo ladak nitum kisung arat atum ana gang berat tum si cetong si haladak nitum panang thandak lo jelang milia pan ke nang tum pana kerap bang ke non ke bangi bang tum yung si ceklem tum tek lo pu dang te akerap longji pu sini tum pan pu wapis tame la song bong nitum ke ceklem tum tek te po ni pini Stame la kalukson hormon bangke anam bangke ni tum long le delo stame la kisunge pove katum ahem komane ahem soma ba mane ke sakti mane son korjang la son hidulo stame lang tum phan bangka kerap long lo la bangke serupa tiklo News report KarbiAnglongLIVE. Dipu active reporters abitung atum pen kidam tangar ni pen dipu rong sopiang kang dipu Golf Boys Higher Secondary School pathua klamalong pen kepang thira sai nang pangching ponsi serdi hun thoknok be akumlin hai hui kepang thira sai klempon pedolo lason si preni pioneer cap surihini roeng kora phor ni le thot tami dipu rong sopi ward number krepli keparlo rong chingdon arong pathua klamalong Dipu active reporter team satum pen thengpia klim so ke asai klempon thulo thengpia klim so ke epon atheke thengpi thengprang kave bom pen ajok botor bokanta kimimi arni
aluk keso kachichak un e kachitibin adim ka via sonsi nang do bomlo labang so lama thaponsi thengpi thengprang elote kewang jilang akaya phan botor bokan misen pen longponpo anparta tomon lang sitami longponpo climate change a hut sita kachilar longponpo lapente wotek woso atum anta chepathok longpo kepang ok aluk ketan ahutami jumponpo puhai hui mathaponsi thingpia klim so ke asai klempon loputa dipu active reporters abitung atumpen pachini pon litum dipu along active reporters atim atumpen thingpia rong nang ela labang so thingpia rong nang ke alam the bangala lo thingpi elo protang te ladak penang an alle dak longji number si bangke la water la pen ke air quality bang improve po and hala climate change aphan sita me ladak ke isi akachelar pon ladak thedung bahai wan po la pen so long wotek woso tum sita me dak kachetibin yo person adim tan long pon po non lang dam lo protang te lahai aprang hot ke wotek woso person thengpi rong arlo lahai ke wang do o ta non bang ke la lahai thengpi thengprang kadure pen jok lahai awut awuso wochet mahab nan itum theklong le si lahai phang tame isi wo tum han habida wo tum tame isi shelter son man po apen ke labang suben abad bang ke lalo muni da tum tame ke do ke thak bang akang sam tum kang sam long po halapu energy consumption bang tame nang kom po athe lahai thengpi thengprang le wo tang te temperature bang ke height opo an ke litum non bang ke fan bang ke chidu dor de son ke ac se ke chidu labang solok energy consumption bang height peak tame lahai thengpi thengprang yong si pangcholo po tang te hala energy consumption nang kompo la pengi itu ma health tame improve mucha anparta halapu rongching don arong amikar pen sitami lapuson dipu active reporters abitung pen thengpi arong ki asai ki claim on thegapot kachuru pajir pon thu rongching don dipu rongching media tum thengpi ki la thengpi ki lo la sialang ni tum nang pilo norma ke ni tum rong si robsi ta ning ka rong pen jurol bangso sai ki claim pon along dipu active reporters team claim bang rajesteron jit kramsa amirson be nelson terang lapen sahil ingti atum pen ke danglok penangana bang phu atum chirap chito pon si thengpi aklim so ke pon asai misen pen pichun ponlo news report KarbiAnglongLIVE Preni Pioneer Kebarni Atal Bihari Vajpayee BJP District Asai Hemalong is KarbiAnglong BJP District Committee atum pen pherang ke mai ingnisi det pia dang arat an methanga keng ke pacharjap thip thekji aphan pregjam ason asai deng ponpo kewangji surihini ra plikebra troxi aningkan kedo an arat aphan methang pen pregjek ke paching thur peklang ponji pusi lamthe peklang pon Pherangke amaya long lamthe ki peklang pon ke det pia dangara da phan antami preni phai ingkora phorni pen ason riasai ka sonse pen ke chinglok beha bepara sai hin ke paching thur ponji aphan along mai pedu ponji la son thot si KarbiAnglong arlo tami riasai ke thek ser la pen beha bepar ke claim thek atuma phan pangrum pen bidi sore ki pia mai stami padu ponji la pen ke wangjilangani bangaphan patin te pin pen mithang ke rengji aphan Keng ke charjap thek ji aphan bidi sore pipon po lachon thak si det pia dangalong tami angtana det pen nang kilo ason ke khang pen methanga det along amat ajat ason tami ke pache dor plukji aphan siding po laso ke mangalong along ritin ahawartin arat kido an arisoi jang pen ke chenglok kaddu ka we asai methang ke thek ason an ke paklem long ji aphan sai ding po Beha bepar pen ke chenglok ria sai antami RD and ponpo la pena jok BJP asong pen akemangalong mission 2047 ke papleng ji aphan claim bor ipon popusi ning jipon India det mate Bharat det i aphan paching thuria mu nang claim bo man bom pen
non akema ma intuipik apen papleng unji pula bangsu anding aji thedam thipik ajoine si asai isi non ta deng pondok ajua prang ke tang juna cik lobang isi Bharanadang pi angkang pi adet yelong 150 crore bak dulu pusinon ke cindun population nama ladang ke laan a population laan arat tumbang apa pachulong ji pajulong ji hikapatek peji kisu kiun ibang celangi labang suawar sailong peji apa tikok silok hime rang jangri tua bang kantame ejo kicu pasir jun pasir aku dakam pavit pinji la purutang te upia saisi deng punang hima logo charli amu bunon old and traditional method pen science and technology applications pen ki claim nangji la pente aprangke ki pudam English salam thi bandu food clothing and shelter mune tumang laphan che song chot kita sitame an chuchot le no na tirthi longke reng putema sita munid aot adur dong si pleng no dagi pute an chuchot abangke pangbar no tang naksi munid ceman me amare tum an an kichu tum tang chiru te style lila pena bang kamathan tu cher to mosi an ta chulo tante ke thera do kichu ben thang open pajoge phan pura bostro mane peri lahini tu chora chok che ke sadin chipati binadin chipajoga dim nai mosi hala bangke shelter food clothing and shelter non lan chole dordi usi zona bangke hikha tanangi education non lan choli kisu kecil lanta cilang pon pe pelutang te la son 3 chot kilom chot ke chok che lan chot ke lan bangke ini tung education ta nangji usila free ke patang orang mana freebies betul. News report KarbiAnglongLIVE. Hawararat Kangthur Ponji aphan Kisan Lapen OBC Morcha Atumaphan West Karbi Anglong Constituency Sirkep Angkang Kelang Ponji aphan Arpukipi Nonamat Morcha Pho An Ingwai Tanglo West Karbi Anglong ke parlo MEC Constituency Sirkep Angkang along Bharatiya Janata Party ajakong la ansuse ke pangtang thir thipen ke pedopami pen ke wangji akilik ki bido an ke haidun edji aphan isi thedung asai ke deng ponke Yuwa Morcha, ST Morcha, Mahila Morcha, Klembangphi Atumaphan invite Derapi, West Karbi Anglong District BJP Methangasai Hemalong, Ajo Porphai Troka Porpen Chitongsi, West Karbi Anglong District Kisan Morcha Maipu Arson Ronghang, Hamren, Ward Number Gethom Aphan invite Ponsi, Amana Pengi Pipen Kachu Padupon. Lason Thotsi, other backward class Mati OBC Morcha Amaipu, Tika, Dos, Karki, Hamren, Ward Number isi aphan ingwai pen Archo Ponsi, Pere Phelangdun. Alang litum pen Ningarong Chen pen Arpu Dengdun si, Ningarong alam the Pherang Kia Thengnu lam the Chepaklang pon. Halapu Kisan Morcha Maipu, Arson Ronghang pen lam the ke jai ke, Jesemet BJP Assam Pradesh, Amaipu Dilip Saikia, Assam Pradesh Kisan Morcha Amaipu, Pankaj Borboha, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen District President BJP West Karbi Anglong Radib Ronghang Aphan District President BJP Kisan Morcha West Karbi Anglong District Arpu ki Piapot Akero Pipon BJP Kechari Pona Sai Katiki Aputhak Nili Ning Arong Lapen Ninga Klong Pen Arpu Nangki Piateng Klem Dam Pon Popasi Alang Lihin Pen Puthot Pherangkia Tumathingno Lamthe Chepaklang pon tu. Pini nilpan jitu niki dak Bharatiya Janata Party District President Honorable Radib Ronghang District President alang di nanghang lo dak nilita alam bang isi ni lang bang nei pulo lasi bang lo bang pen bang dak nanghang lo je nili dak
West Karbi Anglong Kisan Morcha Presiden ni kita handun masih lah suke handun pen manda bangai Presiden appointment nang PC dah bangai jadi tulong lo masih la district Presiden aso appointment nang PC aso nang hang aso nang masih la solam thielo mang nilihin bentame la district Presiden ni pan itu ni Kisan Morcha baba West Karbi Anglong la maso aku nili panang aku claim abang ke nili personally stame aholo labang ke churulo da yasmet Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen ke BJP Assam Pradesh Presiden ake hai Dilip Soikia lapen aku da Karbi Anglong Autonomous Council CM ake hai Dr. Tuliram Ronghang lapen da West Karbi Anglong Presiden, District Presiden Rodip Ronghang, la penan pers tame, la State Assam State la Kisan Morcha Presiden Pongkos Borbora, alang itum stame ni pan niliki hangun alu Guwahati anlisi party office long lisi nilipan kosonto na thelong ne nilipan nang wai pon lo la bang tumhan churupi lo dita kardom pilo Honorable District President Rodip Ronghang sare jokali muloi phone korisile 3টা মান বজাত অফিসলৈ আহিবলৈ দিছিলে যেহেতু কি আহিলো আজি গতিকে তেখেতে মোক এটা দায়িত্ব এটা দিছে ওবিসি মোৰ্চা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ সভাপতি পদত মোক আজি নিযুক্তি দিয়া হৈছে গতিকে সৰ্বপ্ৰথমে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো লগতে আসাম প্ৰদেশ বিজেপিৰ মাননীয় সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া লগতে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী মোৰ্চাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰ তেখেতকো ধন্যবাদ দিছো লগতে আমাৰ অনাৰেবল ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেসিডেন্ট ৰদীপ ৰংহাং ছাৰ বহু দিনৰ পৰাই কাৰ্যকৰ্তা হিচাপত কাৰ্য কৰি গৈ আছো বিগত দুটা কাৰ্যকালত মই ওবিসি মোৰ্চাৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী দায়িত্বত আছিলো সেই গতিকে এইবাৰ এতিয়া ডিস্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেসিডেন্ট চেঞ্জ হ'ব বুলি কিছু গম পাইছিলো সেই গতিকে ময়ো এটা আশা কৰিছিলো ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে দায়িত্ব যদি দিয়ে দায়িত্ব পালন কৰিম বুলি মই কথা দিছিলো সেইমতে আজি দলে মোক এই দায়িত্বটো দিছে দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে মই আগন্তুক দিনবিলাকত যেটো দলৰ সাৰ্কুলাৰ নীতি নিৰ্দেশনা মতে Hamren Ben Daniel Inhi, KarbiAnglongLIVE. Nimarli atumaphan Assam Sarkar pen kedeng pon Arunodoi 3.0 Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma hin pen ceremonial launch along Pachetondunsi Korkanthi constituency ke parlo Tekelangjun Sakti Kendra along ta bangso amai pedodun Trainee Phai Troxiani Tekelangjun Sports Association Pathua Klamalong Tekelangjun Sakti Kendra ahin pen patripi ponsi Arunodoi 3.0 ceremonial launch amai kedeng pon Arunodoi 3.0 kangpu amai long kachetong dun nimarli atumaphan kumadni jongsi aprang pen longbom sita non long thu thedet pulote prabjin pen arpu ke pek pontang atumalong kahumri ji aphan than pon lapen kinang sot alu bank passbook aadhar card lapen ration card kachi sikma meji aphan than piklar pon Bangso porahut non kechari bom BJP Sarkar atum ason kaching thora sai ki claim pontang lapen Korkanthi constituency along ke ongdong kaching thora sai ki claim pon thuji aphan kedeng pon asai aputha klardak pen than pon thu lapen bangso mai long aluhi sarpo amana peng pen Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso kachetong dunalong Excise Development Board Chairman Sundar Singh Kramsa Samilangso IT DP Development Block BDO Junali Nath Barua Korkanthi BJP Mondal Committee Klembangphu Ajay Ingti Sakti Kendra Longki Teron Atumpen Kedanglok Tekelangjun Sakti Kendra ke parlo Longpho polling station amai phu Junbang lapen Arunodoi 3.0 beneficiary ani marli atum ke ongdong aphai pen chetongdun Dong muka pen Samsung Ingti KarbiAnglongLIVE
Thengpi rong arnam inut pu asaram theosonsi non malomakai digital akai pu amat inut amuni dalong mobile hum ni hum thom ke do por hudabangki mobile hum news channel isi pu akai nangle rok tanglo la son thot si non malom abang putin along ta mobile ke do repen ajok aning ke hang link si news channel chingpuretlo kalili kalanglang langabang do avesita mi nita news channel ahem phupura kalili kalanglang asai ke klem thap atumsi nang ongbomlo Lapuson news channel kangpu ke ongware da joini methang media aron mate ethics role media ke claim nangji aron kachini ave pinsi social media long kalili kalanglang abirta pache thang tap pache thang fruity ga jok rara tuma phan pamang hu pen ke danglok rara phan ahok pet abirta pipesi ke ther ke hap nongno ke jo bangsi claim ronglo news channel kangpu ji aphan aronalo ave pin setame a news channel bangki aning hanga lingsi ingpupon bomlo bonta bangso kalili kalanglang a news channel kangpuare datum ko anajak ding helang athe sarkar mate authority isi ingtangkring aron pathik pon tanglo nangli jong hele district information and public relation asa hemalong NOC mate news channel kangpu aphan no objection certificate aphan hangdam sita dipro asa hemalong penabangki longpon pilo nangli NOC long jiaphan arona tengpen lapen akaprek akinang sot adimalong pen NOC chipon pe plote nangli dipro sa hemalong pen NOC longpon pe deji tangte kunat pen si NOC kepon paprang nangji nangli tum chinima ahok nangli tum dipro sa hemalong pen news channel kangpu jiaphan NOC nangji plote aprang si nangli tum Karbi Anglong Digital News Forum mate KDNF asai hemalong pen NOC chepon hangji pinpur me non malong Facebook page ingpu kraisi media amen pen kunatne aphan kether ke hap tangka ke hang ahok hebirta kipi komadni aphan nongno ke jo lahai hui aphai bat viktanglo jongsi ahok pet apherang ki pulote lason ke claim long le komadni arondre controversy personnel against the kok hin alam the arjudam si ahok pet alam the ke paklang nangji ke journalist atum asai mo veklo bonta non malom abangke tangka joine ajahak arta kaviari so to mobile ot cry pen page ingpu po media pu chekrong si tangka ke hang i ke ther i arisim si pinchong idetlo anparta arnivang si portal channel kimi kangpu ajok ang theke akisung si klang lasi non pen ke dipro pen NOC pipelo jong si dipro pen NOC mate registration ave a portal channel ke do anke mo opinia kisung pholok ahut law and order atum action ensita dipro lapen KDNF pen thangnat kachirapdun avilo lasi jong si komadni abang pu abang phiatum dipro long news channel amen pen NOC hangdam sita KDNF pen recommendation alo pidunde prote dipro sa hemalong pen abangke NOC longpon pilo তেওঁলোকৰ আজি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ লগতে তেওঁলোকৰ স্বত্বাধিকাৰীসকল অনাৰশ্বিপসকল আহিছিলে আজি আমুক মেমৰেণ্ডাম দি গৈছে তেওঁলোকৰ কিছুমান চৰ্ত আছে যাতে নিউজবিলাক ডিজিটেল বা পৰ্টেল নিউজসকলে তেওঁলোকৰ এটা ভাল ৰেগুলেশ্যনত নিউজবিলাক মানে চলে আৰু মিছ ইউজ নহয় মিছ ইনফৰমেশ্যন নাযায় ৰাইজৰ মাজত আৰু যিসকল নতুন ডিজিটেল বা পৰ্টেল নিউজৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকৰ পৰ্টেল খুলিবলৈ আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিজিটেল নিউজ ফৰামত তেওঁলোকে তাৰ পৰা বস্তুটো মানে স্বীকৃতি লৈ পেলাই আহে আৰু তেওঁলোকে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত মানে আইএলঅ' বা যিকোনো NOC বাবে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ব্যৱস্থাটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আমি এইবাৰ পৰা আহিলে নতুনকৈ পৰ্টেল বা যিকোনো নিউজ চেনেলৰ পৰা আহিলে আমি এইটো ডিজিটেল ডিফু নিউজ ফৰামৰ পৰা আমি মানে সেইটো যোগাযোগ কৰিহে আমি এই পৰ্টেলসকলক নতুনকৈ তেওঁলোকক পাৰ্মিশ্যন নিউজ ৰিপৰ্ট KarbiAnglongLIVE
Tang te pinia da babirta ki lapuan si kang ton padiklo arni kimi.